Yohane ku avanyisa ka vutsevu. Endzhaku ka sweswo, Yesu a suka a pela lwandle ra Galileya, ri nga lwandle ra Thiberiya. A ku ri ni ntshungu lowukulu lowu a wu famba na yena, hikuva a wu vona mahlori lawa a ma endlaka hi ku horisa vavabyi. Kutani Yesu a thlandlukela entshaveni a ya tshama hansi ni vadyondzisiwa va yena. Nkhuvo wa Paseka ya Vayuda a wu ri kusuhi. Kute loko Yesu a tlakusile mahlo ya yena, ni loko a vonile leswaku ku ni ntshungu lowukulu lowu taka eka yena, a ku ka Filipi, xana hi nga xava kwihi swinkwa leswaku vanhu lava va ta kota ku dya ke? A vula sweswo hi ku n'wi ringa, hikuva yena n'winyi a tiva leswi a nga ta swi endla. Filipi a n'wi hlamula a ku, swinkwa swa tidenari ta 200 swi nga ka swi nga ringani hambiloko un'wana ni un'wana a nga kuma xiphemu lexitsongo ntsena. Un'wana wa vadyondzisiwa va yena, Andriya makwa Simon Petro, a ku ka yena, ku ni mufana kwala, la nga ni swinkwa swa 5 swa maxalana ni tihlampfinyana timbirhi, kambe swi nga ringana mani eka vanhu vo tarisa leswi xana? Yesu a ku, tshamisani vanhu ehansi. Byanyi a byi tele ngopfu endhawini yaleyo, kutani vanhu va tshama hansi. Loko va hlayiwa, vavanuna a va lava ku ringana 5,000. Kutani Yesu a teka swinkwa, kute loko a khensile, a avela vanhu lava a va tshamile, a teka ni tihlampfi, a endlisa sweswo, hinkwavo va dya va xurha. Loko va xurhile, a ku ka vadyondzisiwa va yena, hlengeletani mahlanhla lama saleke leswaku ku nga cukumetiwi nchumu. Va ma hlengeleta, kutani mahlanhla ya swinkwa swa 5 swa maxalana lama siyiweke lava dyeke ma tata swirhundzo swa 12. Vanhu lava voneke mahlori lama endliweke hi Yesu va ku, hakunene loyi hi yena muprofeta la faneleke ku ta emisaveni. Kambe Yesu, hi ku tiva leswaku va lava ku ta n'wi vutla leswaku va n'wi endla hosi, a tlhelela entshaveni a ri yexe. Nimadyambu, vadyondzisiwa va yena va rhelela va ya elwandle, kutani va nghena ebyatsweni, va ku va pela lwandle va ya eKaparinawume. Mpimo wa yena wu va fikela Yesu a nga si vula. Naswona lwandle a ri sungula ku karhata, hikuva a ku hunga bubutsa lerikulu. Loko va tlurile mpfhuka wo ringana makilomitara ya 5 kumbe tsevu wa makhilomitara, va vona Yesu a ri karhi a famba ehenhla ka mati, a ta kusuhi ni byatso. Kutani va chava, kambe a ku ka vona, hi mina, mi nga chaveni. A va lava ku n'wi khandziyisa ebyatsweni, kambe hi nomu lowu, byatso byi fika eribuweni laha a va ya kona. Loko ri xile, ntshungu lowu a wu sele entsungeni wa lwandle wu kuma leswaku tolo a ku sele byatso byin'we ntsena kwalaho, ni leswaku Yesu a nga nghenanga ebyatsweni lebyi vadyondzisiwa va yena va ngheneke ka byona, kambe vadyondzisiwa a va fambile va ri voxe. Hambiswiritano, mabyatso man'wana lama humaka eTiberiyo ma tile ma ta fika kusuhi ni laha va nga dyela kona xinkwa loko hosi yi khongerile. Kute loko vanhu va vonile leswaku Yesu ni vadyondzisiwa va yena a va nga ha ri kona kwalaho, va nghena emabyatsweni wolawo va pelela eKaparinawume, va ri karhi va lava Yesu. Kute loko va n'wi kumile entsungeni wa lwandle, va ku ka yena, Mufundhisi, u tile rini laha? Yesu a va hlamula a ku, ndzi tiyisisile ndzi ri ka n'wina, ma ndzi lava, ku nga ri hi leswi mi nga vona mahlori, kambe hi leswi mi nga dya swinkwa mi xurha. Mi nga tirheleni swakudya leswi bolaka, kambe tirhelani swakudya leswi nga boriki, swi nga leswi nyikaka vutomi lebyi nga heriki. Swakudya leswi mi ta nyikiwa hi N'wana wa Munhu, hikuva hi yena loyi Xikwembu Tatana xi n'wi fungheke hi mfungho wa xona. Va ku ka yena, xana hi fanele ku endla yini ku tirha mintirho ya Xikwembu xana? Yesu a va hlamula a ku, ntirho wa Xikwembu hi lowu,
hileswaku mi pfumela eka loyi xi n'wi rhumeke. Kutani va ku ka yena, loko swi ri tano, xana u endla mahlori wahi hi mavona leswaku hi ta pfumela eka wena xana? U endla ntirho wihi xana? Va tata wa hina va dyile mana emananga, hilaha matsalwa ma vuleke hakona loko ma te, u va nyikile vuswa lebyi humaka etilweni, va dya. Yesu a koka vona, ndzi tiyisisile ndzi ri ka n'wina, a nga ri muxe la mi nyikeke vuswa lebyi humaka etilweni, kambe tata wa mina hi yena la mi nyikaka vuswa bya xiviri lebyi humaka etilweni. Hikuva vuswa bya Xikwembu hi lebyi byi xikaka hi le tilweni, lebyi nyikaka misava evutomi. Va ku ka yena, Hosi, hi nyike vuswa byebyo hi masiku hinkwawo. Yesu a ku ka vona, hi mina vuswa bya vutomi. Loyi a taka eka mina a nga ka a nga ha twi ndlala, ni loyi a pfumelaka eka mina a nga ka a nga ha twi torha ni siku ni rin'we. Kambe ndzi mi byerile leswaku hambileswi mi ndzi voneke a mi pfumeli. Hinkwavo lava tatana a ndzi nyikaka vona va ta ka mina, ni loyi a taka ka mina ndzi nga ka ndzi nga n'wi cukumeti handle, hikuva ndzi xikile hi le tilweni, ku nga ri ku ta endla ku rhandza ka mina, kambe ku endla ku rhandza ka loyi a ndzi rhumeke. Kutani ku rhandza ka loyi a ndzi rhumeke hileswaku ndzi nga lahlekeriwi hi lava a ndzi nyikeke vona, hambi a ri un'we ntsena, kambe ndzi va pfuxa hi siku ra makumu. Tata wa mina u lava leswaku un'wana ni un'wana la langutaka n'wana a va a pfumela eka yena, a va ni vutomi lebyi nga heriki. Kutani mina ndzi ta n'wi pfuxa hi siku ra makumu. Vayuda va n'unun'uta hikwalaho ka yena hi leswi a nga te, hi mina vuswa lebyi xikeke hi le tilweni. Kutani va ku, xana loyi a hi yena Yesu n'wana Yosefa, loyi hi tivaka tata wa yena ni mana